ahangaha ntabyo ahubwiye ngahe bururi reka uko tubahe bururi ukavuga ikintu nk'iki ubona abantu bose banyoka banyegera kubera induru bajyanise n'abahungu babo n'abagore babo ariko ndagusaba Umwaka ukubera Umwaka mushasha wo guhinduka wo kwitarira ibishasha wo guhindura ingeso ukabaho ugenda bihinduke kuba uvuga bihinduke byo warokora bihinduke kugenda ukagera ku rugero n'abantu bagushirina n'abandi umugabo cyangwa umugore wa n'abagenzi bawe bavuga ngo ni ukuri twitegereza ujya mu mama twitegereza ujya musore ujya mwigeme ingene yahora mesi tukaraba n'ingene no musaneza ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu mwaka utangu uhinduke ya myifato yawe kwa guterera kwawe kwa gucanga bwawe kubesha kwa bwawe urabesha umunwa wawe umenera gasuka ubihinduke cyashaku zawe zihinduke icyo gutera gushima n'uyu mwaka uzorangira ukiriho uvuga ngo urashima Imana kuko nari ndi kera atari ukuntu ameze ndi cyane mu gishasha. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Dawidi nawe ataravuga ngo ngeze aho muri 111 ngeze aho 111 ndacurame ku murongo wa mbere ngo haleluya nzoshimisha Uhoraho umutima wanjye wose mwikonere ry'abatunganye ibikorwa by'Uhoraho bihambara biseseshwa n'abo bihimbara bose kiko ciwe n'icyubahiro n'ubwiza.